Bwana tubako tawatanite na batu tukuborore kini mubango ya arwe siasa na kiri arwe siasa tubore turaria mantu ya siasa na rukura rukwenda kuoneka atia bunge ba county ya Meru na nyuma ya mutunga gwethera kinga to ya mugaririte wa ngwataniro ya bunge ba Meru na mutunga ake ya no yukire kanya Karaim Daud mwaka muthiru nawe kanya kawe kaguyukene munini we mugambire dikiri ntuburana ndya kariba county ya Meru bakuwo ntubobo mbotoma county ya Meru ya chewiti na mbere tuborore kire baraba ngwati kwa radio ntubo ndi na MC wa Karaja wa Mwangandia Daktari Julius Bijewe karibu sana bwana. Ukura for a long time na tuna mwariri mantu yo tongeria na siasa kikuntu mwanya na deputy speaker MC wa municipality Elias Murega Ariana batu kulukura 40188 no namba yetu SMS through live ndani ya YouTube through live ndani ya Facebook na kedra nkidho mantu media ku ora tuita na mbere na mubango yo mheshimiwa Bijewe kama mbiririe na uwe for a long time with the Electoral Assembly for 2 terms right na kiri 2 terms inone to tongerie bura bunge bethirite bakiwatanira na maybe change ire kuoneka kaitene ka abunge bamiri bakwenda kuria kuwatanira ituronere juzi county ya Tharaka Nithi betre ba watana betekire ofisi ya Murkomen bari ire mantu ya obwithie bwa Nithi branch kuche nichi onde cia caucus imbi utethia bi mumero bwasa na ndwan ne bwa kana muthikiri arari caucus ire imantu ja kibinafsi ntikora nija untu wegie muno Meru nontu ugategera kuma kure ikoringwa mwaka muthiru nkwithite kwina chairman Rahim ali chairman yo members ba parliament ba Meru vice chairman yo wali Dr. Mutunga odhikiria Rahim mheshimiwa Rahim akiaria akauga wena ari akwira Dr. Mutunga nyaketha wano chairman na wagutara ali vice chairman no kalitangu uyu muno weno ntwa busy uga tikumegwa yuma kana tiuma uno uri mbere kwa chairman